ena o thuša ka malwetse a latelago stroke, sefolane, tokolosi, go hloka boroko, go thasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gapele ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka alright o teng motsotso re le bantše mola go irikela ke a bo lesometee moroka baeng ba rena šiba ya a ke ba amogele moroto mogolo a ke ba dumediše le kae mma go rena re gona re bolela le mama e le mang a etswa kae gae le bolela le Sesinthabi wa ga Mampuru ke tswa ka Madibong o tswa ka Madibong re le thuša kang mma go rena Maninthabi Sesinthabi o tlo kgopela thušo Sesinthabi o tlo kgopela thušo mabapi le lapa la gabo mabapi le lapa la gabo le go hloka kwano ka lapeng ya o kunong kalla tšona ka mokana ga tšona Sesinthabi re kwe gore gabotse ka gare ga lapa le go diragala eng ke eng se se napang se hlola gore go se ka ba le kwano ka gae ko gore go ka mokgo ntate Moremi ka lapeng sa mathomo a gona tšwelopele a gona tšwelopele ka lapeng batswadi ba robetše mama le papa re molokile ka May mama o robetše ka 2020 namile lapa le la mmane e sale le no agiwa ngwako sho no agiwa ebile šetše le more than 30 years ya ga o fele mo e leng gore go na le batho ba go šoma go tloga go yena motswadi papa e be le motho a šomang a swara tšhelete mara ga gona tšwelopele ebile o robetše jalo ntho e nkwišang bohloko ka ga e re two first born ke nna ke latela ke mošemane wa bereka le yena still ntho ela o ka re go e tlogile kwa go papa e ya mo ngwaneng ngwana o no bereka mara gona tšwelopele ka lapeng ke ngwaga wa bo 9 gona jalo ngwana wa šoma a go tšwelopele a go kwano ka lapeng ko re dula re fapana mo ka re go re more than 3 or 4 really two fela first born ke nna ke latela ke yena ga go kwano ga o kgone o ntšha maele o no phela ka mokgwa mongwe ga re roba le ka lapeng kgone re o robetše bošego no kwa dikutukutu ka ntle ga o thoma nna kore ke motho go ba le sebete sa gore ga go riega selo ke phae garetene ke lebelele ke re ge ke bula garetene ke no bitša modimo ke re ke a lebelela ke nyako bona gore go dirang ke no kry-a ditonki di tletse mo jarateng mo e le gore mo jarateng go na le terata go na le keita go na mo go ka go tsena kgomo re tonki ke no kry-a ditonki di tletse tšatši le leng ke dikgomo jwale kore ntho e emapele ke kgone go tsena ganong ge o hwetša tonki tšeo goba kgomo tšeo o direng ka tšona o di gape goba o direng wena aowa ke bona gabotse gore ke dilo tša bošego ka re ga ke re ke checka nako ke bo 12:1 ke te thobalele ka moswane forogo ga go tlo phatlalala ka bo past 5 ke tšwe ke re ke nyako bona tonki tšela ka go di bona bošego gore di sa le gona na ga ke fitlha ke kry selo ga ke hwetše selo di tlala jarateng kry le tšentšhi maybe di le more than 20 or tšatši le leng 15 di a gata di a tsena di a rarela lapa le ka monka o tse gore go diriwang le ka tšwela pele mama ke monka nako ngwe o ne re o tsoga o ne go tša ka mogare ga jarata go ya mo gating ka jarateng go tšholotše sediba se se nke ke jwala jwa sepedi go tletse maoto o tse gore go a biniwa goba go riwa jwang gona fao ke tše dintše e le gore di fonkama ka re ga lapalela ke monkana jwale gone jwale problem ke gore ga gona kwano between nna le ngwana gešo ke ngwana e le gore ba bereka ka makgweng o tšere transfer o tlile gae o berekela gae namile re no phedišana ga go bose a go kwano ye nngwe e le gore itšankwiša bohloko go ile gwa direga gore last year ka September e be le Monday ke hlatswa shene a re mo go nna re ke mang ya jele go pholodi ka mo ka re a wa nna ke tsebe a re o se ka tlolela ga ke tlo bolaya ngwana gago a go ka te khomolela ka re ke tšoku late ka nnete o itše ga fitlha ka lapeng a hwetša ngwanola a ya ka moreng ya gago a boa swere sampoko a itea ngwanola ga mo tia ka bona gore jwale o mo tia ka kudu
ka re ke a namola a mphusha kawa ga ke ewa gano sore o kapi a hlaba ngwana ka o kapi ngwana o la go bala gano mothaotse tšhika ya letsogo go tloga moo ke ge re tšea ngwana re mo iša dipetlele ngwana ntša tlhaka ya sepetlele beke ka moka e fela le sepetlele ga ba mo discharge le gono ka moswane ngwana a tsoga o tsoga o bleeda ka tšhika nna a re tse gore bothata bo kae sepetlele ba no roka mo godimo until ka December ngwanaka ga tloya a hwetša thušo ba re ngwane o thaogile tšhika e ba re go ke athari o swantse ra e polokwane ba e ba mo re operation ka nnete ngwane la ka o ile polokwana re operation a boa and dilo tše di no re go direga ka tswa ka molapeng ka bona gore ga ke kgone go faceana le ena e be ke tletše ke pelo ke sa tse gore ke morele ke reng ka tswa ka molapeng ka e ka thwadiša mo ke thwadišago re dutse ngwane la fola December a boela le go ya sekolong a ke tse gore ngwadile eng a e tsebago o ile a feila ngwane la ka go tloga December mola re dutse mo January February until gona jwale ka gona mola Sepedi se re go lapa la mosaidi mongwe a lena boroko wa thoma go ba le mathatana ka re jwale ga gona mo ke tšhabelang gona sa mathomo ke gore ga ke bereke I'm a single mother ka re ga ke boele ka lapeng ka boa nna ka founela abuti ya ka re buti go boima nna ke boa ka gae a nthela ra wa raka ke motho tla ka gae so ntho ile gore nkuša bohloko gona jwale ke boetse ka gae ke na le bana ba ithu ke boetse le wa Lasbon ngwana la wa ka ile go a gobala o tsamaya robala le metse a batho a go pediša a tsena ka maitso o palela ko go tla ka lapeng ka baka la situation la e riegile go ka malapeng ka re o tloga mpotša re mama ga ke kgone go faceana le motho ele ene le nna ke bona gore ngwane o la ka tla ka kwa lapeng go tlo tswa stopo ka mola lapeng mo ile gore le yena malumo wa gagwe ning o rutlile a tswa sekolong a fitlha mmotša gore ka mo a se hostele a ko go nyake mo ngwane la tlampotša re ko se malume ga nthaka ka lapeng ke swantse gore ko llela kae na ka re ke ka gešo ga ona lapa mama o sa dula ka geno ke ga magolo jwale kotse ga ba nraka ke kae ngwane la ka o fotsa marobala mo distrateng go seng wa tla go nna mama ke tlo feta ko go bona wa pere uniform after school mama ke swere ke tlala tšeetša go jana ke mone šole a sepele ga ke tsebe le mo a le gontse magorena le alla ngwana a tle ka gae alright ngwana o bethilwe ka samboko ngwana o hlabilwe ka thipa ke ngwana ga go motho ke ngwana ga go ke ngwanaka first born ya ka o dirileng jwale ka go bontšha gore wena o protecta ngwana wa gago nna magato a kile go ka wa tšea ka re le doctor sepetlele ba ile ba re ntho e ke case se serious case a re ye police station ba mfa dilo ka boa ka enagana nna go ya le ka situation ya ka lapeng ka mokgwa le gore yena malome a bana o godišitše ke nna ke a mo tsebe gore ke motho wa mohutamang a se motho a tshele a se motho wa pelompe mo ile gore o complainela dijo because o ba bereka makgweng a tseba gore sese o šetše ka lapeng mama a sa phela o hlokometše mama a ba robala kgwedi ga e fela o ba kgone go romela tšhalete a re sese ka re o hlokometše mama go ba ka lapeng tšhalete ke eo le tlo reka dijo so mara ka makala gore wa ile hono a katle a dira ngwana ntho se gore ngwana o jile pholone wa tsere ngwana ga go tlo tlaiša ga bophelo ka moka o šetše a tlaišegile ka re gone jalo o goga le mabaki Yes. o hlokometsegile moyeng o Yes. re mama kore ke a mona gore o teetse gore ntho ngwe le ngwe ga e direge o tsamaya bošego ga ke mmotsa gore mama ga ke hwile go foswana ke hwe ntho ele e mo gobaditše moyeng ke mola mama e thomang go ka fihla potsišo ya gore o tle o ikhwetse o kgetha mang o maganeng ka batho ba babedi prof go botsišitše potsišo nngwe a re o dirile eng ke kole o ka re potsišwe o e raretše a wa dira selo a wa dira selo ka boripana ke ile ka ya police station ngwane o ile a lampotša re mama gora gore wena o ratana le abuti ya go ka nna ga gore a o nyake re moswariše ka re nna ke ile ka motšea ka mmea fase ka re ngwanaka o go beetse o kwele bohloko le nna ke kwa bohloko mara mo go na le bothata motho ole ga itire a nthela re mama e ka se kgonege ko re police station ka mo theletša ka tšea ngwanela ka ra sepela ra police station ga re fitlha ra kgopela station commander ra dula fase ra bea ditaba ka moka station commander mo go nna re mpheni founu tša gagwe ke mo founele nnete a mo founela a mpotša re ga ka fitlha mo a ba le masepa a se be le kgopela tshwarelo a se bolele ga botse ke tlo mo swara ke a mo kwalela
o rile go fitlha kua a tikiša ka fase a bolela gore le yena ga a tsebe gore go riegileng ga a okay tsebe ke nako tsena gona moo ga a tsebe gore go diregileng go na le se a kileng a se dira ka morago gore mohlomong go be le tiragalo eo a boe go wena goba a kgopele ngwana a dule le ena fase a re motlogolo kgaitsedi ake ke kgopela tshwarele godimo ga selo se ke se dirileng ke be ke sa tepone goba go diregile ka gore le ka gore a senke mmagorena malome o ba a swere sebolao sa mathomo ke thipa o ba a swere sebolao sa bobedi ke samboko ene o go boditše wankwa ene o go boditše o go baditše ngwana ga mo kgopela tshwarelo le lekgono ao ngwana o sa tlaišega le lekgono o ripile ngwana tšhika letsogo a le sa bereka letsogo la ngwana a le sa bereka ngwana a ka se tlhoa sa berekela bana ba gage a ka se berekele motse wa gage ngwana a ka se be le tšwelopele ka lebaka la mang la malome malome o swanetše a gale ngwana ge ngwana a ne phoso o ka se bethele ngwana gore o jele french o mmetha ka samboko o ka se tlhabe ngwana ka thipa gore o jele french o mo thaola ditšhika lena as le family le feitše ngwana wankwa ke a e dumela eo. even le station commander le feitše ngwana le ba bararo le feitše ngwano because nto be ba santse ba e dire ke gore malome ge e le gore ga a swarwe be ba santse ba mo direla protection order cause ngwana go ntjwa le o phela boima o tšhaba malome ande ngwana o kwešiša re nka noa ka gare ga lapa malome a mpetha nkgobatša ba gešo ba le gona le maphodisa a le gona go se direge selo kwa ba mmotse gore a se o stele ka mo kae ka bommagwe wa tseba gore mama ne malome a ka no ba go ne le tše di mo etetšeng pele wankwa mara malome ge e le gore ke nnete wa te tshola o ba swanetše go kgopela ngwana tshwarelo because o sentše future ya ngwana for bophelo ka moka morota letsogo la ngwana a le sa bereka ngwana ke mogolofadi o golofaditše ke malome ngwana le kgolle a ne plana gore yena a ka go teperekela kae wa tsere ngwana ka go tlofetša kgokanyaupe le jwale ya gona moo gona jalo tenetše ka lebake a ke sa tse gore go ne nyaope ka gare ande ntho e nkušang bohloko malome ga a te plane sentse go riega dilwetse kore ke lekile go ikokobetša gore ke bone gore mo gongwe a ka bona phoso ga ke bolela le yena mpotse o kgone mphonela re nyaopelela ga go šele ka mo ga a tepone phoso godimo ga ngwane o re ya ke mo riile so ka baka la mabake ngwane nako a go bala o ba sa goge lebake o ba goga toro ke a tseba mara gone jwale e feletšeng ke o ka re motho rong ebile ngwane mama bona go ne kgalemo wankwa go na le kgalemo ya go kgala ngwana kgalemo ya mathomo ya go kgala ngwana re bolela ka phaloni mo kgalemo ya mathomo ya go kgala ngwana motlogolo ga a jele french ya malome a go ne phoso mowe o swanetše go ja ya mango a swere ke tlala a jeng a yo utswa wankwa a re lebeleleng gore molato o tswa kae o hlotse keng and then re thomeng go seka mo molato o tswang re bolela ka ngwana mengwe ga mekae mama o na le 19 years kwa 2005 taba e ge e direga ngwana o beane nako e kae ke last year ka september o ba na le 18 mama doctor di go file J88 ye e leng gore e bontsha station commander gore ngwano o go betse bogole bo bokae so lena ka gare ga dikgobaditše ka mokana ka tsona lena le swarelane le malome o ra re ngwana gago ge e le gore o ne le bothata a ka tla dula le wena fase wa tsere ngwana go njwa le gore a be ka mokgwa a leng ka gona is because wena o bona o ka re o thimapile le batho ba geno le jwalo o re ya tšobile ande o bogale gona jwalo mo go nna ga ke re ke a bolela gore wa swana o kwana le kgaetšedi ya go ka nna kore no galegale ande ke lekile le nna e ke sepela sepetlele ke nnoši ngwana a ba tswa sepetlele ke tlhaka le mogala jo fela le nna ke itse ka hlokometse ka moyeng ka hloka pele le morago mo e le gore jwale ke boetse ka lapeng ka baka la go tlaišega a ke botšiše mama a ke botšiše o kwele bohloko ka kudu ngwana gago o kwele bohloko ke eng se se dirileng gore mohlomong o palele ke go ka yes o bontšhe taba gore kgaetšedi ya go a se motho le ditshele a se motho le pelo e mpe a seng mara o kwešišitše eng gore ge o ka bula molato go ka wela ka mokgonna ke mo godišitšego
ene go regile ka gona ke itse ka re ga ke mo lebelela ka hwetša e se ena ka re le lona tšatši le wa go batša ngwane o ile a tšhentšha ka hwetša o ka re ke phoofolo ye nngwe ke sa ikwešišego a fofa ka re ga ke nagana ka re aemane go ra gore ye ngwanešo o na le bothata ke mmolaitše go ya ntšea ya reng police station gona be ke naganne le go ekile le ngwane mara ka bona gore mothwe ga se yena ga ke tšea maele bathong ke lela ke ba botša ke re taba tša ka šedi ba bangwe ba re moswariše ba bangwe ba re nthabi okay ke kgopele go botšiša o bone motho gore a se yena o dirile eng ka go sebe yena ga mothong ke itse ka ema ka tswa ka difata ba reng mo o yago ga ke etswa ba bolela gore o no ba dilo tša batho even le yena a se kgale ke ile ka bolela nae ra dula fase ka re ngwana gešo wa bona ka malapeng go regile so a gona kwano polane keng ya ba go tswa ra tsoma motho go berekile ka lapeng mara ke bona ntshwe e tswela pele ka baka lang still o sa ne le hloyo mola ngwaneng o palla go tla gopela ngwana tshwarelo o sa blame ngwana o tswile ba go boditse ba re ke dilo tša batho ke nana ke re ba go file ditaelo a re nyenyefatše selo sa motho mama this issue a e nyake ngaka tša sotho this issue be e nyakile gore lena le dile le yona wa nkwešiša go ne dilo tše dingwe morota di nyaka rena mangaka go ne dilo tše dingwe di nyaka gore ba family ba dile le tšona potšišo kore ge ngwana a bile ka ra dikgobaditše dikaka family e rileng maphodisa ba santša re ka nako ba biditše malome ba bitše le ngwana ba mmemo o rileng ngwana yena ngwane o itšapalela ko go bolela a ke kgone le go feisana le ena ga a kgone o paletše ko go bolela tsa mama ka mogo o bolelane ke tlo nyako go botšiša gore ge ngwana a palela ke go feisana le malome yagwe a senya ke go kgopela gore wena o kwešiša gore ke eng ga botsebotse ka go fetše e kgotše batho ba bobeding bja bona gore ngwana a go utswile ka lapeng bophelo bja gago ka moka ke ntho profile bolelang a re tše dingwe tše a dinya ke dingaka go swantse go diregeng ge go le jalo malome yena ga re le kwa o ile tshwarelo o e kgopetše ga re le kwa sephodiseng a topona phošo ke mola a itša go a re le yena ga a tsebe gore go diregileng gobane o phela le rena ga botse ka lapeng le nna ke mo tsebile motho selego bete wa go complainela dijo no o kgone o tla gae a reke cruiser mama o emelela kgaetšedi yago mama o emelela kgaetšedi yago ke mo emelela nka se mo emelele ka mama o emelela kgaetšedi yago re boletše ka taba ya tshwarelo wa re a senka gone bjale wa boa o re kgaetšedi yago o kgopetše tshwarelo maphodiseng a ke tsebe mohlomong ke ditsebe tšaka na prof a ke tsebe gore lena le kwele jwang wa bona morota mo bophelong o se ka kgatlha motho ka ngwana gago ge malome a le wrong ke malome ya bana wa nkwa mama ke malome ya bana ka kua gae ge ke le so maemo a ka a re ke protecte batlogolo baka ke dule le batlogolo baka ge go e ba le o mongwe a bethang batlogolo baka ka mogae nna as malome ke swanetse ke intervene ke nyake go tseba rona why santse batho ba bethe bana a ke tshepo re nka ba malome wa go hlaba motlogolo wa ka thipa go mmetha ka samboko gore o jile french ga ne santse a je ya mang a sa je ya malome ya gape mama mo ngwana gago a ne molato a go ne molato a re ngwana o jile french re swanetse re gopolo re mo radiong re thietša ke di-lawyera re thietša ke batho ba e leng gore kgopolo tša bona di bulegile ebile ba kgona go thietša go feta rena ngwana gago ke rata go mo thuša go mo tlogediša dilo tša dikgogang ke tlo go ngwalela bana ba mohuto morota ke kgona go dula le bona fase ne ke tlo ngwalela mama dillo tša ngwana gage o bona nako ye e sepetšeng o njole ke bolela so ke re ngwana gago a ka se tlhwa sa bereka ngwana gago ga ka ba le ngwana gage o berekela ke mang malome ngwaneno a seng ka kgopela ngwana ga go tshwarelo morago ga gore a rie ngwana mogolofadi le rara le bone selo sa phošo gona mo mama re se bona and then le ria eng ka phoso ye
le nna mo go nna ke tloge ke sola gore o dula playma ngwane ntho ngwe le ngwe a bolela ngwane ya gago kore wa mmona gore yena ga a tepone phoso wa bona mo bophelong o seke wa be wa tsoga o bona o ka re ngwana motho mongwe o ne phoso go feta wa gago o ka no tsoga o belegi wa gago go sasa a tla go bontšha mohlolo go feta wo wa ngwaneno so a re lo le malome ge e le gore thieditše radio a re lo le ena le gannyane onkwa mara re rata go mo lemoša gore malome motlogolo mollo mongwe ga a ria phoso o riela tatage o riela malome age ge tatage a se gona tšhabile mmaga a šitša nnoši malome ke tate ke sa tlile go bolela ntho ke re bana ge ba go bona bele ka malome ba bona tata go bona ee so ntwe lena le santse le dire mamashi malome o swanetše go kgopela ngwana tshwarelo a sa kgahle ngwana yena gore a itshwarele yena se a se riileng yena o riile motho mogolofadi ngwana o gore a kgoge di-drugs go ba kgoge dinyaopetse le kgono ke lebaka la gage le wena motswadi because ge nkebe ngwana o le mo file tsebe la mo fa maele la dula fase la mo guide la se morake ka gae ngwana o lotse ba ka se di dire because nako a e spendang strateng ke e ba santse a e spende ka gae malome ba santse a leboge ngwana malome ba santse a ye sepetlele each and every day because problem ya gore ngwana a tsene ka sepetlele e riile ke yena ge ngwana ya sepetlele ke di-cost gape tša di dirileng ke di-unnecessary cost ke dilo tše e leng gore re be re se ra di emela moroti and tšhelete ya gona be e ka reka paleta ya di-french gabotse o nametše ka bokae go ya sepetlele ke sepetse go tloga september until ka december o ka bo spendile bokae ke spendile mo e le gore ke itse ga ke tloya police station ba bolela le ena ba mmotse ke ba botsa maphodisa gore nna gone jwale ke a palela ga ke bereka ke na selo ke kgopela gore le mmotse a nthuše ka gore ngwane o ya di-up and down nako nngwe kgone gore ke robetse bošego ngwane le ba motitšhatše le maabane ke no bona pleader go kgosa gore ke tsome koloi ye e tlo go motšea ene ga nka se dire ka pela ngwanela go apala go yena nna ke kgopela gore o bolele nnete mo mama ke bolela nnete ke kgopela o bolele nnete o kgopetse thušo maphodiseng gore ge o ka kopana le bothata malome ya go thuša o be ya go thuša o itša nthuša yena ka re ba ile ba mmotsa gore ngwana enošo o re ga a bereke ga ana monna jwale o kopana le seemo sa gore nako nngwe ke kgone gore ke robetse bošego gore ke re le late ngwana o le a no thoma uplede mo e le gore jwale go tsomega transport a dumela a re ke tlo rwala maikarabelo godimo ga ngwane go fitlhela a fola o le file bokae malome o mphile 500 right 3 1.5 all right malome mama o swanetše go a go dula fase le motlogolo wa gage o nkwa gore ke reng nka thabela se a mo kgopele tshwarelo gobane malome o riile motlogolo mogolofadi ene ge malome a sa rie sewe malome o tlo to kgobatša e le yena dithapelo tša ngwana gago tšatši le lengwe le tlo mo kry-a kaletše godimo ga mohlare la kry-a ngwadile lengwalo malome a tla ba le sekgopi sa bophelo ka moka ngwana le ga a ka go seleka jwang kapa jwang ngwana go na le tsela ya go mokgalema malome ka tšatši leo nke ba bitše maphodisa ba tla ba kgaleme ngwana maphodisa re kgone wa bitša gore ba tla ba re kgalemele ngwana a re bitše maphodisa fela ge re swariša motho re kgona go bitša maphodisa ba tla ba re kgalemele ngwana wa nkwešiša so ya ngwana re ikwele taba ya ngwana re tla mo thuša mara nna ke nyako mo thuša ke ne le yena malome nka thabela seo o nkwešiša a re tsene ditabeng le re ka gae go direga jwang ka gae le gona go loke selo lapa šhelesa le agiwa kgale more than bo ma 30 years a lena tšwelo pele
ntata gore ena e be e le motho a berekang a swara tšhalete ntate moremi 100,000 be e dula godimo ga tafola mara ga gona nto e re e šupang ka mo lapeng gore tata gore na o robetso kile a rea 1 2 3 ga gona ngwako ga ke tsebe gore go reagalang le be le dirang lena ka 100,000 eo o ba no e tšea ena tekela majwaleng ka yona e be e kgone go fela within 2 days ebile kentši a ka no tsena late ka 6 ka moswane go seng ga e sa le gona tšhaleteo e be e tliša keng ba bereka eng papa go lena e be e le mo ipereki a rea plumbing and tiling ke yena ba swere go tšenfes e ka moka bo mogale le bomang ka moka dishopo tše ntši even plaza ga e tlo wagiwa mola e be e le yena ba bereka go mola and then papa o ile go robala lena bana ba gage la šala le dira eng wa tseba anke ke dumela taba gore mohu o hwile le dilo tša gage bakhu ba go hwa le dilo tša bona ke bakhu ba e leng gore ge ba bereka bana ba bona ba ba gafela ka thoko and then ge mohu a thoma go robala bana ba tsebe mmereko CK ya papa e kae o ra re ka mo gae a go ne wa tsebang go dira tile a go ne wa tsebang go dira pavement yena malome a bana ba ka o wa kgone e dira o tseba gabotse mmereko perfect Okay. gona jwale ga o šomiše o bereka wa gagwe wa kae wa mining malome go na le lefa la ka gae mama lefa la ka gae ge malome a tseba mmereko le kgona go dira CK and then ge ba re ba hira kae la isha CK ya lena and then a tla le batho ba go tseba mmereko ba bereka mmereko wa berekega gabotse papa go lena o le bontšhitše bohlale ka kudu bothata bo bogolo ba ile ba mmereka gore a palele ko go berekiša tšhelete tšhelete go o ka e kry-a wa se e berekiše gabotse o tlo le gopola tšatši la gona ene e tla be e fetile so motsoko wa malomišo motsoko wa genošo o rata ge re ka go thuša kang ka gae nna ke nyaka gore le re thušeng re kwaneng kore ka kudu nto nkuša bohloko ke ngwane yaka why a ne le lehloyo le le ka mola godimo ga ngwana mola a rile ntho rong go wena ga a te blame le mo go nna o swantse o tseba gore ke ngwanabo nna ke a mo rata ngwane lesho and wa mpaba ka kudu-kudu ka re ga ka mfonela re se se dira 1 2 3 ke kitima ka kudu-kudu a ke tsome selo ka yena mara yena o ka re lerato ga le gona mo go rena nke ke la go pretenda mo ile gore ga o ka mo riela phošo ga nnyane ko rošetša a kwatile ko motho go ngalangala o kwatile beke ya re boledišane nenneng ke moka re a boelana eish kore ga gona kwano ka molalapeng a ke tse gore go reagalang ke nyaka le thuša gore o dilo tše di re tshwenyago ka kwa lapeng tša bošego le gore go se ka ba le tšwelopele di sepele le ngwanola wa ka a boele ka mokgola ke mo tsebago ka gona gobane o fetogile okay a gona molato ke tla go thuša rangwane go ne mo a nyakang go tlaleletša gona le ka batamela morangwane re gona le kae rangwane le ka no re hlobodi gannyane ya a ga rangwane ya rangwane ke mang ke le ga imane ke mampuru ka mo majwa tate mampuru a ge le rata ge re ka le thuša ka rangwane motswadi wa ka alright for nna alright ke wa mafelelo ka gae ke kgopela gore man ke kgopela thušo ilo ga sepele ga bose ka mo gae ke a leka go ema-ema jalo ke swara dihloboga ba bapile taba tša mmereko go aga ke na le bana ka gae mara sa tšwe ke hlabiša ke kgopela gore modimo a re kgaogelo ke hlabiše maopo a go be gabotse re be le kwano go be le khutšo ke age go bonagale ba bapile mmereko o ne le mo mmereko be ke fo maketa mo gona company o ke gale sa le ke thoma from mathomo e sa thoma o bula ka boji jalo ba fo tšea batho ba nselecta ke tsena ke ema la nyale ke ne le a week ke tsene a week ke eme gape ene ke gale so jale ke a makatšea gore ka bele gore ga o se go direga eng okay taba tša gago ke di kwa gabotse malome ake go ne le mo di bofileng gona go ne le mo ba tswallang gona go ne mo ba phekang gona di nyaka re diele le go gen re di hlole
re kwe gore ge re hlola tša bakgalabe ditaola di tla re botša gore re phekolole kae ge o ka ria gore o tsogele ka mo go sa safurugo ke tlabe ke bereka ka mo nka go lebelela ka be ka bua ra go bereka le mo motseng ge re ka kry-a gone bothata mola motseng mara tša dipereko re di bule dilo tša gago di loke di be ga botse then re tla go feta le ka kua lapeng la ke la abuti a kere and then re bone gore dilo di sepela jwang ka gare ga lapa la abuti ke go kwele di nyaka le go ga tša gago ke di bone ke go thuše ke lebogile thata a re no kwang balli ba bararo ba ba ka founang re ko gore ba ka re fa maele ba reng alright nomoro go tsena ke 071 333 225 re go tope re go nametse lefoufo la SKFM 071 333 225 ke mo ka re go nametse Good FM dumela Tamang hlabiro ya tshwene ke kefa modimo wa banna aga ke ya tsukere modimo wa banna hlabiro ya e no re ga jwa ke kwele mola mane ke taba tša mmeo kwele ntate o diang ga kantšha mola o feitše go itše sese o emela ngwaneno mola mathomong wa mositsana morodi o re go mama o re mama o ratana le kgaetšedi yago ngwana a ka se ke a re go mmaga re o ratana le kgaetšedi yago o santse gore o rata kgaetšedi yago go fetiša nna ye go ratana le kgaetšedi yago e thoma gore botša se seo ande ka mo tlhoile la malome go ngwana le laetša gore o itse go feta mo go kgaetšedi a fetšanya go tshelela ka ngwaneng ngwana a sa dumelelane le tsona ke morwai tama ke morwai ke morwai wa se ngwana wa mosetsana ke a resha ke re mama ke morwai ke ke moshimane o ke moshimane mara go ra gore mola ngwana thoma gore o ratana le kgaetšedi ya ke santse gore o mama ke mama o rata kgaetšedi ya go feta e se go o ratana e thalela o ratana e go kwela ga botse tse dingwe a re peng ra tšea mathata a rena ra tla ra bula di-case go ntate moremi o to re thuše ka moka le nna ke lekefane a re thušeng ka mathata a malapa e se goa gore motho mo le ngwe a tsa gore case e bulwa kae a re seng ra tšhabela mathata a rena ka magae ra ria o ka re ga re tse gore di-case santse re šale morago jwang case di bulwa mo di bulwago ntate moremi a tla re thuše ka mathata a rena ka magae mara jale re tlo mo šomiša bošaedi e ke gatelela Thank you, Baba. All right. Good FM. Ari. Laga ntate moro. Ke rena ba nna re ka kwa go lena. Awa ba rena. Aga. Nda le profo ka mo. Thobela. Awa. Le taba ke ali ko mara sisi wa o se ona le ntwe a tshabisha. Sisi go na le ntwe a tshabisha. Sisi go na le ntwe a tshabisha. E ka ba ile eng khoshi ya ka? A o theditse. Go ra go tsena ka mo go la nka bona gape go bua nka se dumele o nna ke tlo go batla wa ka diya. Gape ke santse ke nna nka go ai go no sentse o shirele ngwana gago ke go kwela ga botse no e ka taba French apa go ne re ntse se ya bolela mme to rwa no antira tala ke pelo so ke le kwela ga botse ke le botsa ka tama ke le botsa ka stebo ame thank you baba aga a re leboga bia fase ka mo re gone o topa e mong School FM tobe age legan ke rena ba nna re ka kwa go lena nna ke gopolo tsapela ke lengwe le nna tšang bjala ke ra gona le mabapi tabele nngwe yona tšwa a re gokwe nna ke re ka mogo mme a e bolelago ka gona nke re lebelele masaete ka moka ka re o tlile ka matlonya ka thuso ene ka mokgwanya ka nthuso ka gona o re malomago wa motsebe ena a ba beketša go jera gore motho nna go ya ka mogo ke bona wa kgonega gore motho ba ka mmereka gore ge a bona motho ka molapeng a fo mo felela pelo ene wa kgonega gore ba bone gore nna o ka bane ke na le thuso ka molapeng ekwe a ka tlatla ba gabotse mo phelong a ka tlatla thuša ekwe ngwane wale ba dia gore a hloe ba dia gore malome a hloe ngwane gore magala ka ema ka ya a gona ntwa ka ira nkare le makoro ka mosadi o kgone o bolela gore ene o na bitša di bonang ka molapeng bošo a re ilebeleleng wa kgone gore ba ye pele ilo ka molapeng gore ba re ka mokgomo gore ya bona ngwane a ba tlatanga ya ba ngale ka molapeng gore a ba tswena re bolele mama kae
ke utlwa ka patang son Thank you. mare ke le kwele utla re lebogile rakadiša ke nako re lebogile o thank you baba prof go sana le ba ba mo letileng a ke go dire wa mafelelo dumela age taba e bohloko kwa tapala kore be ya founu ga botse re kgone go gokwa taba e bohloko kwa tapala kore ga kudu re bo malome ya malome ke papa go bana malome ke tata go bana jale ga re itia seroka phatla ga e didia re nai o ka re o rata o ngwana bo go feta bana ba kgaitsedi o rata ngwanabo go feta bana ba gagwe ga bo ke go kwele gabotse kwa tapala kore rakadiša ke nako mogolo ake tamago thank you prof Shiba Moruta moroka ke rata go tsebiša motheeletše gae ne malome ga a bolae ke modiši wa dinku ge nku e šwahla o e bofa matolo o e tsentšha ka šakeng jwale ka ngaka ga ke dumele gore ge ngwana a riile molato a kgalemiwe ka go hlabiwa ka thipa a kgalemiwe ka go bethwa ka sampoko a ke e dumele nna ke le moremi a ke dumelelane le yona ngwana ga a riile molato mmitše o mokgalema go palle o mmiletše ba bangwe ba bagolo a ba palle re bitše ba molao ba mokgaleme a pale re motšee re tšwe le yena re ye bathong noto gore ngwana a bethwe a ke dumelelane le yona ene nka se tsoga ke dumelelane le yona go ne dilo tše dingwe magagešo re di bona ka leitlho la boloi ge e le gore ka mogae go berekilwe gore ngwana wo a rie diphoso jwale ka malome o bona phoso tšea ngwana o tšwe le yena o ye mangakeng e tšea ngwana o tšwe le yena o ye kerekeng tšea ngwana o tšwe le yena o ye baporofeteng o ye go nyaka go tseba rena phoso godimo ga ngwana keng not gore o le malome o tlhatlhe ka thipa wa e santse o tlhatlhe ka thipa o le malome o iša ka e thipa sampoko ka gare ga lapa la gago se mmereko wa sona o tlo bereka go dira eng go ne dilo tše dingwe ge re di reka ka mo magaeng re santse re tsebe gore re di rekela eng ge ke reka sampoko ka gae ke se rekela go betha ngwana mang taba ya malome ke phošo kgolo malome o swanetše go kgopela motlogolo ngwana mo kgopele tshwarelo ene nka se boele morago go mantšu wa ka lebaka la gore gone bjale ngwana o fetogile mogolofadi ka lebaka la malome ngwana o goga diokobatše ka lebaka la malome ngwana o tšhaba go tla ka gae a sa dula ka gae ka baka la malome ngwana o phela strateng ka baka la malome ngwana ga ka hwela strateng na malome o tlo boalla na moroka moruta nna nnete ke nyaka go no e ene papa go bo bona le ne meleko ge e le gona e tlang go rena re ntšhe mara seng gore bo malome re promote gore ba reke disamboko le dithipa e le ge re ba loilwe no ya leboga ya ke lebogile mama ke tlo le thuša ka motse le malome o hloka gore re bolele le yena re bone gore re ka ilokiša wa ntaba ye and then tate mogolo ke tla mo thuša le yena akere nnete ke santse ke e bolele mama and then malome le yena a tle re mmotse and then a kgopele ditshwarelo mo go nyakegang re tšweleng pele ka bophelo and then ke tšee ngwanola ke ye go mo latlhiša dilo tše a di kgogang ke tšee ngwanola re ye go bona gore na re ka dira eng gore ngwanola mo a go betšeng gona re bone gore mo go ngaka thušega jwang a tla kgone go kry-a mmereko onkwešiša future ya ngwanola na e felela kae ngwanola o ne ditoro bokamoso ba gage swantše a botswetše pele ke lebogile kudu le nkemele ka mole Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropa gapela ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o